Ngicela sivule incwadi yeSambulo sahluko 2. Usifundzele make verse number 8 to verse number 11. Balela ingelosi yelibandla Lase-Smina uthi nali livi leliphuma kuye lokuqala nekugcina lowafa wabuye waphila uthi ngiyakwati kuhlupheka kwakho ngiyabati futhi nebuphuya bakho kodwa ube unjingile ngiyakwati lokubi lokushiwo ngilabanye labathi bangemaJuda kanti abasiwo kodwa babe balisinagoge laSathane ungakwesabi lokhu lokutakuhluphekela buka la Sathane utawufaka labanye benu ejele kuze nitewuvivinywa nitawuhlushwa emalanga lalishumi yethembeka kuze kube sekufeni ngiyakupha umchele wekuphila lowo lonendlebe akeve loko lokushiwo ngumoya emabandleni lowo loncobako ngeke kumende lutho kufa kwesibili. Praise the Lord. Samukela ngikubonga babeli wethu longcwele livi lakho. Malongcwele siyacela ukuthi uledlulise levakale kuze ukuthi lisiphakamise usivunulise sibe ngamadoda ekukholweni simele umbuso kaNkulunkulu ngeliqiniso singabothoki noma kuvela kulingwa noma kuvela ini sime ekukholweni. Siyabonga balimela bokucala bema noma simo silikhuni wabethwala akube lidumo kuwe kulesikhathi hayi Jesu lo inkosi yethu. Amen. Bazalwane, sibuka kulama veki indzaba yemlayeto Loya Emabandleni Lasikhombisa ase-Asia, the message to the 7 churches. Evekini leliphelile sabuka libandla lasefeso, sabona ukuthi lelibandla according to ingcondo yaNkulunkulu kwakulibandla lesitawuthi phecelezi a loveless church. Libandla lihlangene kodwa kude luthando. Uthi nakakhuluma nalo ngiyayati imisebenzi yakho, ngiyakubona ukukhandleka kwakho, ngiyakubona ukuthi uyabavivinya labathi beta ngebaprofeti ngebapostoli bangesibo. Uthi ubavivinyile wabakhanza bacambe manga. Dinto letinhle leti. Wase uthi Jesu kepha nginanaka ungawe sewulushiyile luthando lakucala. Wase uthi phenduka ubone ukuthi uwe kuphi ubuyele emuva uthathe le nduku wende imisebenzi yakucala. Sasho lokuthi kungenteka sibe sengotini yekuba libandla leli mechanical, libandla leliwathi tonke tinto okudenda ngoba sesithi sengatini sesedayele, kepha umnikati welibandla nakabuke akhanze ukuthi kude luthando. Konke lesikwendako asikwende luthandweni, kusingathwe luthando kutaba nemvuso. Sakubona ke evikini eliphelile asibuyele lapho. Lamuhla inkosi ikhuluma emagama lathi ngiyayati imisebenzi yakho. Usho njalo uNkulunkulu. Lokufanana naloku lakukhuluma ebandleni laseFeso. Uthi kwesibili ngiyakubona ngiyati nekuhlupheka kwakho i-tribulation. I-tribulation ke
Kungunaku lokuqhamukela stawuthi phecelezi ngesingisi, it's something that is annoying. Something that is frustrating. Ufisa ngazusi lelikhethini belingasheshe livalwe lendlule. Akusiso sigaba lesimnanzi kungena kuso. Unawo lokutasina kukwenta kufike kulethe extreme harm empilweni yakho. Tribulation. Event leqhamuka nawe ungathandi ukuyibona. Tribulation. Ngiyamkhumbula Jesu uma efika eGetsemane uthi babe nakungenteka lesitsha lesimasendlule. This cup ayendlule. Kwangasimnanzi kungena kuloko. Akusimnanzi kungena ube ungadi ukuthi la ungena khona kutawuthatha isikhathi lesingakanani. Akusiko mnanzi. But lo kutakwendeka. Ithi inkosi ngiyakwati imisebenzi yakho. Ngiyakwati nekuhlupheka kwakho. Sengikhumbula sive saka Israel for 430 years baseGibhithe bathweleka madima, the taskmaster abasebenzisi bajulukile. Abatshelwanga lokuthi kutawuba ngu430 years. Uma nawati ukuthi isikhathi singakanani kuye kube lula ukuthi ngidawubeketela. But now ungadi usangena kulolu hambo loluhambako kulukhoni. Uthi ke uNkulunkulu nakavela Jesu la ngengilosi kuJohane, tshela lengilosi yelibandla Lase-Smina uthi ngiyayati imisebenzi yakho. Uthi ngiyakwati nekuhlupheka kwakho. Lohlupheka ngakho. Abese uthi kwethathu futhi ngiyabati nebuphofu bakho, buphuya bakho. Noma wena ungilonjingile. Ngicela sikunake lokho. Kunalelinye libandla lesitalifunza ngalo. Lona kwakulibandla lelalithatha njengelibandla lelicebile, lenjingile. Kanti ngeliso laNkulunkulu uthi limpofu. Lelibandla leli lalibandla lelimpofu ngekwesikali semuntu wasemhlabeni. Kepha ngesikali saNkulunkulu uthi linjinge kakhulu. A rich church. Ngoba uNkulunkulu akabuki njengalendlela lesibuka ngayo thina. Kuthula kube sebandleni. Kusho uNkulunkulu. Nivumeleni bathandekayo kukhanyisa naku lokumbalwa ngaleli bandla Lase-Smina. Libandla Lase-Smina kwakulibandla nawufunza ngoba kuthiwa ngemabandla ase-Asia Minor nawufunza umlando ngelibandla. Lali situated ngicabanga ukuthi ngi60 kilometers north of lelibandla laseFesu. Lapho belihlala khona lelibandla kwakunemaJuda lamaningi. KunemaRoma futhi, the Roman Empire. Umfundisi Mabunza nakakhuluma kwekuseni esidlweni uthi babebheke umuntu lotafika bakhulule kumaRoma. Babebheke a political messiah. Wefika Jesu wasiniketa lokungetulu kwe-political freedom. Wasinika inkululeko sibili. Sikhululeke emandleni esono. Lokhu kumcoka nganako lithi iBhayibheli emaJuda nake fika Jesu bafike bamrejecta bamala. Bathi awusuye Mesiya wena. Lo besimbhekile thini bekufuna sinikete inkululeko baba disappointed ngaye. Kwathi labakholwako nguJesu base babahlupha babahlukubetha. Base babahlukubetha baphuma eJerusalem. Baye eSamaria baye eJudea basakateka onke lamave livangeli laseliyahamba ke liya kuleto ndzawo leto. Nalikhuphuka liya eSmina lefika khona bakhanza kunemaJuda. Bathi nine senibambe lendlela babahlukubetha. Kwasi nalichubeka livangeli liya phambili emaRoma abacinzetele. Libandla lelangena enhluphekweni lenkulu, a persecuted church. Leligama lelithi Smina
ligama lelikhuluma ngabitterness, i-root meaning yakhona. Ligama lelikhuluma nganasi isihlahla lokuthiwa imur. Ngiyakhumbula nakuchamuka tati letinsathu wise men from the east nabatawufika kuJesu bafika bathwele tipho letinsathu bamnika ligolide lelifanekisa iroyalty bukhosi bamnika ifrankincense leliphunga lelimnanzi base bamniketa imur ngulesihlahla lesike lesifanekisa lesi-associated nekufa. Kusho ukuthi sekutalweni kwakhe kwaba khona ukuthi lo lotelwe uyiroyalty lo lotelwe egcineni utakufa naso lesihlahla. So lelibandla Lase-Smina libandla lelihamba lingene enhluphekweni lenkulu langafani nelibandla laseFesu lelacala kahle ligijima kahle laba nemisebenzi lemihle ledusekako lebongekako kulibandla lelicala elinelithando livuse emoyeni lwase luyalotha. This church libandla lelingena enkathazweni lenkulu, a persecuted church. Uthi ke nakabhala lamavesi labhalako ingilozi ithi naku lokushiwo the first and the last. Cela sikubambe lokho. Uthi kukhuluma lona lo abefile manje soyaphila. Uthi nakakhulumako ungakwesabi lokho lotohlupheka ngako. Leni Sathane utawuthatha labanye benu abajike ematilongweni kuze kuthi nitawuhlushwa for 10 days. Uthi khuthatela persevere yethembeka kuze kube sekufene unto death. Ngithanza lawo magama lawo. Lamanye mahumusho ngesingisi athi until death, kukhona lathi unto death. Uthi beketela unto death. Uthi mina ngidakufese ngikuniketa umchele, the crown of life. Kungathi uNkulunkulu kunananga umlayeto lengicela kwendlulisa sisakubuka lelibandla. Lothi empilweni yami nasempilweni yakho kude lotawuhlangana nako lokutakuda kuwe kufinyelele kuwe ungakendluli uNkulunkulu kucala. Uthi uNkulunkulu letintfo tiyeda natita tifike tedlule kimi ngitikale ngitithathe ngeNkulunkulu. Kungazuthi nginesikali lengitiweya khona kuthi bona sisindo sakhona ukuthi kusinza kangakanani. Bese ngiyambuka lo mntwana nami kuthi emandla akhona yini yokwethwala lokhu lokudako. Asinakabona ukuthi emandla ngide kwethwala bese uNkulunkulu uyakushape uyakuregulator ukwenta ukuthi kulingane nesikali semandla lengakhona kwethwala. Kuthi nasakubonile ukuthi lokhu ke sekulingene umkhithiko Ishmonde bese yakwendlulisa uNkulunkulu sinyalo ke songahamba ke manje uye kuye. Leni uyakhona kwethwala. Uyakhona kwethwala. Asikho simo lesiya kwesifike kuwe noma selukhuni kangakanani lesingakendluli uNkulunkulu. Uyasibona uNkulunkulu. Ungasibuka wena ukuthi la abangaka labandlulile kuko. But uthi uNkulunkulu because sengikwevumela ukuthi kwendlule kufike kuwe, you are able to carry it. Carry it with grace. Siyakhumbula uma simbona Jobe kufika Sathane kuNkulunkulu nethi ingelosi kaNkulunkulu, the sons of God befika. Nabachamuka uthi uNkulunkulu ubuyaphi wena Sathane? Uthi ngibuye emhlabeni ekuzulazuleni kuwo.
Uthi uNkulunkulu umnakile yini, have you considered my servant Job? Ukuthi kude umuntu lo njengaye emhlabeni. But Sathane Jobe akakhonti ngelide sizathu wena uNkulunkulu umbiyele nxa zonke. In other words, I have tried this man. Ngasina ngisinyasonzela ngakhanza kuna uNkulunkulu ekucaleni. Ngase ngiyakhwesha. Lokhu lebe ngikwethwele ngithi ngifuna kumthwalisa kona kumloda ngawo down ngakhanza ukuthi angikhona ukungena. Bekuna uNkulunkulu ekucaleni. Uthi uNkulunkulu, now I am weighing lolota nako Sathane. Uyangena esikalini. Nakungena esikalini uthi uNkulunkulu, okay, now sengukalile, go to him asomzame. But now mezama, this is how far you can go and not beyond. And the devil cannot dare ecela umyalo waNkulunkulu. Uyasuka uyahamba uyakuyi. Nasaya kuye uyefika uyachamuka kazi uNkulunkulu zokukalile. Uyefika Jobe kulahleka athi inkomo kuyaphela imfuyo. Ngathi lo muntu uthi asengimedame. Uyamedama. Kuyafa imfuyo. But Jobe abengakasimi uNkulunkulu ngemfuyo. Wathi kungangilahlekela lokho akunamsebenzi. Ngiyawubambelela kuNkulunkulu. Uthi Sathane, ho abangaka. Sathane ngishayela abantu abakhe edudane naye. Ngidawumbona ukuthi utamkhonta yini lo uNkulunkulu. Bafa bonke abantwana ngalanga lenye baphela. Wafika umbiko. Inkomo tifile, bantu abakho bafile. Kwamangala sikwente kanjani manje? Simo lesikhulu lesifika kuJob. Ungazuthi uthi sengushaye ngemnotho ngakushaya ngebantwana family. So lawo mana ugudluka uNkulunkulu. Uthi sasengikutsinze ke manje emtimbeni. Kwachamuka emaballs emtimbeni. Ngidake ngikuva ukuthi utawuqinisela kanjani nase kula mtimbeni wakho. Chamuke emaballs kuJob kwababhlungu umtimba wakhe wonke. LiBhayibheli lithi umkakhe waze wathi thuka lo uNkulunkulu wakho ufe. Lesimo losokuso asisanga ngabani. Why are you living kulesimo lokuso? Unbearable lesimo losokuso. Job uthi I will never do such. Ngeke ngimethuka uNkulunkulu. Wahlala. Bafika abangani bakhe bathi hayi kude umuntu longahlupheka kanjena abe uNkulunkulu anaye wena wonile kuNkulunkulu. Wathula Job wathi ngeke kwenteke lokho. Ngiyawuhlala mina kuNkulunkulu. Because uNkulunkulu ukukalile lento. Wathi Job lento letawufika kuwe utawukhona kuyethwala. Yethwala. Bana sekhaya. I never know the things that you are going to suffer. The things that you have gone through or somebody is going through. Now ubathi uyatibuka kwentekelani lokhu kimi nangabe ngikholwa. Kungani ngendlule kulokhu na? Uze uNkulunkulu ungesabi. Lelo tinto tikaliwe. Tibekisiwe ngimi. Ngiyadla ukuthi utakwethwala lokho. Hamba ngegrace. Uthi ke uNkulunkulu kungazi ukuthi uyabuka emhlabeni uthi hayi lo ngimethembile. Asanembuke. Whether it takes 1 month, whether it takes 2 years, whether it takes 10 years. Endlula kuloko utaba resilient, utawubambelela. Ekugcineni ludumo lokho bese libuyela kuNkulunkulu. Impilo yami nempilo yakho ayisiyo yakho, ayisiyo yami. YaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna ukukhombisa amandla akhe emhlabeni. At the end of the journey, when others have seen you, uhambe ngekwethembeka, bakubone kulukhuni kumadima. Bakubone ubambelele kuNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ude sizathu wena lomunye sekungabambelele. Ude sizathu. Ude sizathu. Kukaliwe. Bana sekhaya. Ngisho mina nakulo hamba kukho. Lo ngadiwa ngumuntu. Kona kunye. Stubborn. It's annoying. Kuletha kulimala emphefumulweni, kuletha kulimala enyameni, kuletha kulimala empilweni yakho, ungazi ukuthi kuthi breakthrough kusawubona lutho. Ngisho kona lokho mina. Stubborn. But ukaliwe. Kwathiwa ungakwethwala. Kwethwale with grace. Kama lenkosi malibongo. Uthi ke uNkulunkulu nanguwe lokhuluma ko, these things say the first and the last. Ngifuna kuthene bazalwane. Ngifuna ukuthi uNkulunkulu nguye lo neligama lokugcina. God has the last word. Ngeke kugcine lesimo
lwendlula kuso nalothu awendlula kuso ngeke kwendeke uJobe kwende kanjalo. We remember fast forward to lekugcineni nase Jobe saphumule kuyonke lenkathazo seNkulunkulu ambusisile futhi ngebantwana bambusisa ngento imfuyo nangako konke lokho kungathi uNkulunkulu uthi I have the last word. Empilweni yakho nasempilweni yami uNkulunkulu lotaba neligama lekugcina akugcina isimo. Singamethemba yena. Singamethemba. Wethembekile uNkulunkulu. Akalikhuluma iliphutha. Le ngoma lesihlabelele ithi ubamba isandla sami. Uhambe edudane nami. Ungendela konke lokuhle. Wenda konke lokuhle uNkulunkulu. Ungeke ubone namuhla ukuthi le tinto dinhle kanjani nawusesekhathi kulesimo. Bayakhuluma kunemuntu lokuhamba elwandle. Wasinathi uyahamba elwandle lesikepe lahamba ngaso safika sathola ishipwreck saphihlika saphela kanzi island. Nakafika kule island wezama kuswima wangena kule island. Nakahleli kule island wathi lapha la ngikona khona ngisenza wena kunohwe kude longangisida ngitawende njani. Wahamba wagawula la gawulako kwakha ishelter kuthi nakufika litulu nestorm manje ngibe neshelter. Wasinakathi wakha lokho la kwakhile wasewubeka uzama kubasa umlilo. Wadweba lenhlanti la idweba kude nekudlala nako manje ngitakudla. Usinakathi uyabasa la basa khona kwendlula umkhumbi lomkhulu. Baba uyaphakamisa lokwanyana tandla kude labambona kungathi uyendlula lomkhumbi. His last hope. Wathi sekude angibase nangiceza kubasa ngidawudla leyo nhlanhla lengibambile bese sengiyafa ngiyaphela. Wathi nathi uyabasa lomlilo lokwendlule bathi ukwakhile kwase kuyasha. Uthi hayi kusho ukuthi things are against me. Nale shelter lensingayakha seyiyasha. Kanzi uNkulunkulu usemsebentini. Nakuphakama lentuthu yetulu. Labendlula ngendlela bathi hayi man le ntuthu isuka phi ibangwa yini le ntuthu. Asezugwedla umkhumbi sijike siye ngakhona. Nakusendeka abengaboni ukuthi uNkulunkulu usemsebentini. Lesimo landlula kuso wathi hayi uNkulunkulu ungilahlile. Ngibamba lokhu ngathi kuyaphunyuka ngibamba lo wathi kuyaphunyuka kanzi yini ngami kanzi uNkulunkulu usemsebentini uyasebenza uNkulunkulu ngaleso simo wathola kusitakala kwakhe bongakhesa wende konke lokunye uthi awu uNkulunkulu songilahlile kanzi le tinto tendeka ngemabomo tendeka ngemabomo uNkulunkulu uyasebenza usemsebentini kunebantu bakhe labathinzako. Kuleso simo lokuso God will touch somebody to come to your rescue. Uzubona amandla kaNkulunkulu. Incwadi yabaseKorinte becala 10:13 little Bible asikafikelwa kulingwa lokungetulu kwalabanye. But what is happening is common to men. Ngicela ngifundzele masinyane ke make 1 Corinthians 10 verse number 13. Anike fikelwa kulingwa lokwehlukile kunekwa labanye bantfu. Kepha uNkulunkulu wethembekile. Yena ngeke avume ukuthi nilingwe ngalokungetulu kwemandla enu. Ngesikhathi sekulingwa utaninike amandla ekuma. Aphindze anentele nendlela yekuphepha. Aphindze anentele indlela yekuphepha. uNkulunkulu wethembekile. Awutshela makhelwane uthi uNkulunkulu wethembekile. Ngeke kucale ngawe. Kuthi kulwendlula kuko kufike kukulimanda. He is the first. He is the last. So ukalile. Noma kuvela ukulingwa no sizi olukhulu noma
ngelumoya ngishiywa isihlobo uJesu nawe uJesu unami njalo anginokuthula ngaye ushilwa ngekangishiye angingedwa uthi lokhu ngenteka wendlula kuko it's common uthi ngiyawuveta indlela yekuphumelela because I'm the last so kugcina mina ngiNkulunkulu lokutawendeka empilweni yakho kugcina uNkulunkulu ngivumelene kulo 10 minutes losele ngithi bathandekayo ngigijime ngithi Paul umpostoli uyabhala uthi I consider the sufferings of the present time are not worthy to be compared with the glory letawembola kuhlupheka kwesikhashana lesingedlula kuko ungeke kucathaniswe nenkazimulo letawembola masinyane khumbula uthini kuleli bandla ungahlupheki ungakhathateki ungesabi kule nhlupheko lotawuhlupheka ngayo qinisela unto death uthi uNkulunkulu ngiyakunika umchele the crown of life that crown of life ngeke ibe compared to le nhlupheko longendlula kudo qinisela bese uthi egcineni all things work together for good to those who love God konke kusebenzelana kube ngilokuhle kulabo labamthandayo koNkulunkulu kulababithwe ngelicebo lakhe kulabamthandayo nangabe uyamthandaza uNkulunkulu bamba lokho when stuff happens nakhona lokwendekako it's not happening to you it is happening for you ngoba uNkulunkulu uthi lo lokutawendeka ngidakusebenzisa njengama stepping stones njengemuntu lowakhako when the enemy thrower emagadze ematshe kuwe uthi uNkulunkulu libhloho lakho lekwewela take those things with grace uthi maye waza wangesida wangeweda uyanyathela kuko nakuqhamuka inhlupheko nenkinga nenkathazo uthi maye ngiyabonga ngoba uNkulunkulu ukubonile wakukala wathi lokhu kungifanele stin sami sekwakha ubeka pheta kwakho soyakha lo mubi uthi yena uyakuzama kanje uNkulunkulu usingibakhela libhloho lekwewele uyahamba kuthula kube sebandleni usho njalo kuleli bandla uthi le nhlupheko lenkhulu otawungidlela kuyo ungahlupheki don't worry ungahlupheki konke kuyawusebenzela nawe ngilokuhle that is the mind frame uNkulunkulu afuna sibe nayo njengelibandla lakhe nothing is happening to you everything is happening for you kwekukusida lokho asumhlabeleli konke lokhu ukuthi thunywa tekungisida nje sengiyasonzela kuwe Nkosi konke lokhu ukuthi thunywa ukuthumela uNkulunkulu kuze kutawusida hallelujah bakabonga uNkulunkulu uthi ke Jesu Sathane utawuthatha labanengi benu abajike etilongweni kuze nitawuvivinywa nibe tested lokho yi-test yebazalwane akusiyo inkinga kuze ugraduate to the next class kuthi ngawusubendlule ku-test the test ayisimalula ligolide lindlule emlilweni kuze litawubonakala ukuthi nali ligolide bese ngeke singene ku-glory singakandluli enkathazweni umholi simlanzelako kwende kanjalo it was the cross before the crown uma sitawuhlanganyela kunye naye nasenkazimulweni sitawendlula kulomlilo
nako lokwenzakalako emakholwa today asibe prepared kwendlula enhluphekweni nangabe inhlupheko ikhona bendlula bakucala enhluphekweni bendlula sikhathi asengivumeli uthi uNkulunkulu you will have tribulation 10 days uma simhlola lo 10 days akukhulunywanga nga10 physical days Monday to Wednesday lona kukhulunywa is a figure of speech kuthi lesikhathi lo tawandlula kuso sikaliwe uma silandzela umlando wehistory ke church history siyathola ukuthi libandla lesikhuluma ngalo langena enhluphekweni lahlushwa ngemajuda ekucaleni njalo senkulumile lase liyahlushwa umbuso wamaRoma it was for 250 years lihlushwa libandla naku lokwenteka lokunye kwakhona leli bandla kusukela ku AD 64 under Emperor Nero kuze kuyokuba AD 313 under Emperor kuze kufike Emperor Constantine lo walemukela libandla lahlushwa imodus operandi indlela lasebenta ngayo sathane waletha kwesaba walesabisa libandla kungako uNkulunkulu ukhuluma ekucala wathi ungasabi lolo tawandlula kuko ngoba wathi ukuthi sathane utawuchamuka ngekwesabisa kuze ukuthi ningenelwe ngemanti emadolweni but nase uNkulunkulu wathi ungesabi so ukutshela ukuthi nase kuchamuka yathi ukuthi ngilele ngitsithe tawufika ungesabi asange semukweliswa umoya wesaba thina semukweliswa umoya wemandla umoya welithando nemoya we-sound mind ingqondo le-balanced ingqondo lesangulukile Satan usebenza njalo uma efika ufika asivushe akwesaba isitoluza ama-bearings nakufika umuntu lo tawuntshontsha afike kusabisa achamuke nesibhamu afike la kuwe athi hey yabona kwendekani kuwe ufika lo luvalo kuqala wasufika lo luvalo then you lose my bearings so wenda konke lafuna kukwenda nekwesaba wonke lo sebenzisa amandla bomnyama uta kanjalo uta ngemodus operandi ya Satan ufika kwesabisa uthi ungesaba kuwemukelelo kwesaba then you lose your bearings but nasakhulumela uNkulunkulu kuthi tawendeka ini naho siyakwesabisa uma nesibinzi nalolo kwesabisa ubusuyamangala sengiseyini ngihlangana nayo manje lo muntu akesabi kanti ufuna usesabe akasakhona ukungena so nesibinzi njengelibhubesi so you can look into this thing emehlweni uthi no usito uNkulunkulu wathi angikhulisatele until death noma bekubita kufa ngidawufike ngife ngingene kufeni kubuke kufa lokufa kungumnyango bekungenisa ebomini mulapho uNkulunkulu athola khona ludumo kusilibandla lakhe alihambe ngokwesatshiso asisibobe kwesatshiswa thina ngeke kusesabisa leli bandla lihlushwa kangaka nginako lokubili number 1 leli bandla lakhonta uNkulunkulu ngenhlitiyo lephelele bala kuyokhonta labanye boNkulunkulu bemaRoma babe nabo incumbe boNkulunkulu bathi ngeke sikwende lokho leli bandla leli lala ukukhonta iidolatry nekukhonta emperor kwakunema rituals labe entiwa religious rituals labe entiwa leso sikhathi under the Roman Empire leli bandla lasingumkhanya lasi lokhu kungathi kukhonta uThixo lokhu kungathi kusangolwana lethide ngeke singene lelo damu lelo thina asiyi iRoman Empire yathi labantu laba baluhlupho abamkhonti lethixo tethu babanga schism kulombuso wemaRoma base ke bayabahlupha because bala kukhonta uThixo lo munye walabo emperor wase uthi yena mina uNkulunkulu yena wathi yena is a living God
kwase kubekwa uThixo wathiwa khontani nathi uThixo lathi leli bandla ngeke sikwende lokho uNkulunkulu usitshelile we can't naku lokwenteka lokunye kwakhona Nero walihlupha libandla for 4 years wathatha labanye emakholwa wawafaka ku-amphitheater kunetilwane wild animals wabajika khona tafika tilwane tabadlepudlepuda to instill fear kulolo bukelako uyakubona sikwendekani can you stand ukuthi uyodliwa amabhubesi udliwe tilwane tasendle bajikwa badliwa amabhubesi uNkulunkulu wangabavikele kanti bafana labathathu bangena esithandweni semlilo kwase kubonakala wesine emkhathini wabo basinze emlilweni but laba bazange uNkulunkulu abasinzisi badliwa amabhubesi baphila bafa unenhlupheko bafa kwasi labangakendiwa njalo bathathwa babekwa bafakwa lolo kuthiwa hey bafakwa la emuva kudla lokho inkomo lokomile bakhungelwa khona bashiswa ngemlilo baba ngema-torches bakhanyise ebusuku ngabo bagijimela ngaphandle kuthiwe ke bwana bona na ufuna ukubalikholwa nawo lokutawendeka kuwe bagijime ngaphandle kukhanye bathi laba hayi noma ngabe siyafa usiholela kule nkithazo lenje ngeke simphike Jesu siyawubambelele ekukholweni kwethu bafa bakholwa nako lokwenteka kwamiswa uThixo kwathiwa nathi uThixo nababo uNkulunkulu bakhonteni bala kubakhonta basinabala kubakhonta le Roman Empire yefika athi nenda nje bamucwa emaplaza bamucwa tindzawo tabo bamucwa tindlu bamucwa iproperty yabo yathathwa because ulikholo kungako uNkulunkulu athi nine niphuyile kanti nicebile bamucwa konke letindlu but lamuhla livangeli esilishumela kakhulu livangeli leku acquire material possession kube ngazuthi lo material possession kwenta ucebe kanti uphuyile ngoba uma ngabe kuchamuka umbusi longamesabi uNkulunkulu afika shaya idecree nemithetho asina ukuthi uyakholwa konke lenithi labakholwako yonke lempahla bo siyayithatha bangawushaya umthetho bakuthathe konke ukuthi awusala nani kwende kanjalo kungcono ucebe ngaNkulunkulu sekunekuceba ngetintfo letibolako tasemhlabeni labakwenda lokunye kuleli bandla wefika lomunye emperor ufike uthi onke amasonto church buildings abhidlitwe phansi abhidlitwe wase uthi tonke tincwadi letikhuluma ngekukholwa tishiswe tashiswa ngisho nelibhayibheli imbala wasalishiswa elibhayibheli kwashiswa lokutawusala yini akusiko lokuthi eBhayibhelini sengilolo kusenhlitweni bathandekayo siyambonga uNkulunkulu siphila esikhatsini nasesiveni lapho khona livi laNkulunkulu lindanana nalo likho ligcwele sekhathi sekufunza imibhalo uyithatha lemibhalo uyifaka enhlitweni uthi nangabe kuvela kulingwa lokukhulu lokutawukhanza ukuthi angisakhona ukuba necopy physical copy but lencwadi zeyibhaliwe enhlitweni yami bengihamba nayo kwefika isikhathi lapho khona babalekela empire bangena libandla langena underground lo sekuvutha underground akusesiko lokubhaliwe sengilokhu senhlitweni ukhulumele uNkulunkulu ungahlupheki ngalotho ungakwesabi lotho uhlupheka ngakho this is the things that happened ebandleni sesivala abathandekayo ngicela kusho ukuthi leyo nhlupheko leyayikhona leBhayibheli liyakhuluma encwadini yesambulo let's say there is coming a great tribulation such as there has never been since the beginning of the world lengaphindze futhi ibe khona emva kwaleyo the great tribulation idawufikela libandla imicondo iyehlukana nemicondo usilibandla litawuthathwa lihlwithwe labatabe basele
sengendela wena nangabusele wathi lokhu sinakufika leso sikhathi bambelele ekholweni wathi lokhu siletini lesiphuma ngato tinjalo vele bedlule kudo in a small way, in your individual way, you could be going through stuff. But there's yet another tribulation that is coming. Uze uNkulunkulu ungakwesabi. Bambelela kuze bese kugcineni. I will give you the crown of life. Cela libandla laNkulunkulu sume lime ngetinyawo as we pray. We come to the end. Babe wethu longcwele siyabonga. Balifela bakucala. Bedlula enhluphekweni lenkulu. Bafika lapho khona balahlekelwa ngisho na impahla yabo. Kuba nesikhathi lapho khona bahlambaladwa ngenxa yokukholwa labakubambile. Bewukhulumile kuleli bandla laseSmina. Kuthi ngiyayathi imisebenzi yakho. Ngiyakwathi ukuhlupheka kwakho. Ngiyabati ubuphofu bakho. Futhi ngiyakwathi neblasphemy yalabo labathibita ngamaJuda bangesiko. Wathi kuleli bandla qinisela bambelela ngisho noma ngabe kubita kufa loyo loncobako ngiyawumnika umchele crown of life wase uphinze uthi lo nendleba keve lokushiwo ngumoya emabandleni loncobile kufa kwesibili ngeke kumthinze loyo. Ngithanda ukukhuleka namhla ekseni emini ngikhulekele bomnakethu nabodzadzewethu labalivelela ivi lakho. Kungenteka ngeke sihambe sidliwe mabhubesi sidliwe tilwane tasendle. Kungenteka singangeni sibe sishiswe sibe ngama human torches. But ngendlela yethu kungenteka sendlula enhluphekweni lenkulu. Kungenteka emkhathini wethu kukhona labahlupheka ngalendlela yelusizi lolungake ukuthi kunetinto lesolotentekile tabakhunga emoyeni. Kepha uthi kubo qinisela ngoba lokho loendlula kuko ngukalile ngakubona kukulungile. Uthi tebabe uyawuveta indlela ekuphumelela. Siyacela Nkosi umvetele nangimake nangibabe nangilomusha bavetele Nkosi indlela ekuphuma. Sesithi isikhathi bedlula bethweleka amadini. Kepha njalo ukhuluma nangehlabeleli siyathi ukuthi asisisodwa wena uhamba nathi njalo. Bamba sandla sethu ebudzeni beliveki ebudzeni benyanga ebudzeni beminyaka ebudzeni balenkathazo lesibhekene nayo size siphume ngale ngesheya. Siyacela Nkosi ukuthi ubambe sandla sethu lodumo lubuyele kuwe ngaJesu lo inkosi lephilayo. Wangathi uNkulunkulu ungasibusisa usigcine. Khanyisa ubuso bakho utiwa leli bandla lamuhle emini and be gracious unto us. Wangathi uNkulunkulu you can lift your countenance on us, giving us peace in the midst of the storm with prosperity. In the mighty name of Jesus Christ, to the glory of God Almighty, now and forever. Libandla samniketa lidumo ekseni. Hallelujah. We worship you, Lord. We give you honor, we give you glory and praise as you lift the burden off the shoulders of your people. In Jesus' mighty name.